Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublaya phi baro kini kilong ikubor bamta kasngi Kakhasil Autonomous District Council KHADC hinin kasngi kalarai ban aji kai lani ban yachwa daka capital building yaki patba alor karukom ban penyaklan yaki nyut bapud bat ki bampud yakani la yatre lang ka KHADC bat ka World Bank ban pentre yaka solid waste management harilum kasi yakani karai la syam hadian ka jinglang hapreng ka executive committee ka KHADC bat kinong yalam ka World Bank na United States of America bat ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ban yathir sani halor ka rukom pentrikam yakaan solid waste management jong ka district council balayo jiminjur senda ulat ka jela habakaran hakani ka singi chief executive member ka KHADC ba penyat sing CM ulaong ba ka jingyalang la syem yakarai ban wat jaka syusyu hakikat tu kat ni gisnong ban pentrikam yaka resource recovery center RRC na lor ka jaka kabla itu lupa hamau lai mauroa uba penyat loong ba ka jing pentrikam yaki RCC hakikat tu kat ni gisnong kadai ban wanra daka kor ban penyaklan yaki nyut bapud bat ki bampud bat kamde satya ban pred ya baro kijat nyun kumbal asakhi hamartan Amar kani kanwanra ya kajing khut kasuba hamanla kisnong kithaw kani kajing aji kai kandei shwa kasin jam banikong ban pensu thu pat ba ya karu kompret nyut thamai namar kani kawanra ya kajing khut kasuba hamanla kisnong kithaw da kajing trelang jong baro nadu kipat ba ka KHADC ki hima ha kajing rabbe tingka ka World Bank ulang then nakaliang jong ka executive committee jong ka Khasiels Autonomous District Council mentakasni ka kendai terik New Risau Arja Arkulai ringkat ke jing don lang jong deputy CM ba PNCM EM in charge jong ka health and sanitation ba Victor Rani EM in charge jong ka land ba tibor lang pathau ni kwa ban pentip syaki pai ba nong sosnong ki ba hab haki jaka badipet jongka KHDC kemud kini kisan teliki district ke district East Khasi Hills district Riboy nang ta ka West Khasi Hills ke Eastern West bar ka South West ba menta ka sngi ila yo ban ye kenduk kerpang bat ki official bat ki he jongka World Bank ki bawan ban ye kenduk kerpang yengi hadin ba nakaliang jong kani ke executive committee bathmai hadian banglayo ban shimti ke isi haka athu tarik ujun mentau snam ngilak pet iki kam kiba idon kamba hakmat ke bangi de bentre kum ka executive committee pe habide bakani tingila khot iya kini ki official jong ka World Bank napo ki napo badai napo USA na Amerika Bakentup ya Terry Martin di Senior Urban Development Specialist Joko World Bank nangta u Kit Newman badai Waste Specialist International Consultant nangta Ridiman Saha badai Urban Specialist badai pek ya ka India ba base ya ka office jongu hapo New Delhi badai ru na ka World Bank te kajing kendu kajungi mentakasi nyathir nyatai ngikren hakabede bat kajing long jingman jongka ni ka jaka kajungi kari kajungi khamtam hadin baki pai ba menta kila len a bat kila bun jingmut khamtam ru kila mi ki jai issue ki ba pher hakabede ba kanika solid waste kiniki ki jabo ki ba mi na ki yeng kisam nang tan ki wiwi ki jaka kiba la pentut ya ke imlang salang pendapet dang shenru nilai i kajing lumthup iki jabo iki waste solid waste hapo yo juwairu yo musian kani kla mi shibun ba ki kenrum kenram te i pa menta kani ka por kani ka juk ni don kam ban te lakam ya bede ka solid waste te habaide bakani nasoban penpau ya kajing ai khuble ya u governor jongka Meghalaya house nam arjar arpho baka Khasi Hills
Autonomous District Council kelapas kowe ke bill but nilayo ikanika act the Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act 2020 but halor kanika act kala kerensyai but la aibor yangi ya ka district council ban te lakam ban wanra yaki kendon but yaki rules ki guidelines ki bapher kumno ban te lakam ya ka jing longjing man hakishnong ki thao ha be dei bat pu nyut ba mi na poshnong la ne solid waste te nakaliang ka jungi ngi i ba ho ki wat la dampat don ni ka akru ni soban ai kublei ki dor bashnong ki bapher apo ri khasi jungi ki ba la shimkhya nakamta ka nika solid waste kila don ki kalikit nyut kila don ki niki jaka bapher baki persyang haka kerdan jongka haka level jongka darbarshnong kila le Henry Sultanat menta ba nakaliang ke executive committee ba menta ngi kwa ban kham ya kham sejana ha be de kini ka kam ngim kwa ba kashnong kan khuj tang habawan pen khuj yo unyut wan kit yo unyut dikikali nakishnong bat kin lebu shiki jaka landfill le sikara kan sakhuj tang kashnong nri dengi phai pat ikitu ki jaka ikishnong bahajan jongka landfill kumun shu ajimut kum ka martin Kishnong bamarjan kum kamaulai daki lai 100 kilometer ru kajing sma na po martan kadang ya kadang sapriang te kala wanra kajing bombit bombiang po shnong po thau bar kumjo ru kala ban wanra shibun kijing pang jistom po shnong po thau namar bombiang kanika landfill te habide ba kanika meeting mentasngi nila ikran sangi bha kumno ban wanra kanika yaki kendon ki guidelines ka system in place ka bingyong kani ka clear mapping ka jungi but nakaliang ka isi kumno ngin address yakani ka problem jongka solid waste te nadu ka village level hadu ka hima hadu ka district council te habide ba kata ngila ikran but lingba kani ka jing ikran ngila shim ya karai menta kani ka meeting ba kawai na kata ngin ya chwaya ka capacity building program kamut ba nakaliang ka council ngin try lang ba kahima ba kishnong ban ay ki awareness program la kalong physically bangin late haman kishnong la kalong daki board ka juk jing start menta daki online daki media but kiwe khnang ba kani ka capacity building program awareness program ka bangin ay nadu ki village level hadu ki hima hadu ka council kan long ka ba job but ngi ka jingthmu jong kani ka long ban hikai ki brio kumno ban te lakam kiniki jing sapriang jong ni u jong kiniki solid waste ki ba teng bombiang chakabu kani ka tai ka penjabo ka pen sapriang hapo kamariang ka penjabo wat kiwa ki hapo kishnong kiwa duot ki kiniki telong catchment area ru